پاک شده برخواندن هر نفره که این ویدیو را در هر کجای عالم ببیند. امیدوارم که حال هواتان خیلی خوب است و نشر دیگری برنامه تا ایستگاه با پرویز است که بعد این نوار شما آشنا می شود و از اون که صحبت ما خیلی خوب و عجایب گذشت، من اون به دو قسم تقسیم کردم و امیدوارم که شما هر دو قسم انتظار و تماشا میکنید. اگر پسندتان آمد تکمه اولی را پخش کنید، کامنت بنویسید و با دوستانتان هم توصیه بدهید. پرویز، پیش از آنی که با صحبت دادن سوالو گذارم، میخوام اولتر از همه برای دوستایی که ما را میبینن خودت آشنا کنی. چند ساله، کجا میخوانی و خوندی و ختم کردی کار میکنی؟ یعنی کوتاه. خب سلام اولین درجه به همه. برای کسانی که من رو نمیشناسن، من پرویز یوسفقل بکالور رو در دانشگاه تکنیکی همچنین انجینیر انرژتیک ختم کردم، ولی که شوقم با استروفیزیک استرونومی بود. حالا ماگسترانتی کورس یک در دانشگاه ملی استروفیزیک هستم. حالا باشد در یکی از تشکیلات جمعیتی هم کار و فعالیت میکنم و اینچنین در سایه بلاگری هم بلاگری کرده شدم، همچون بلاگر علمی آموزی و همین. برای چی در زمان رشد کرده جهان بینی اکثر جوانای ما تا حالی را یک به درجه عالی نرسیده است که ما فخر کنیم از اونها و بگیم که خوب دیگه تاثیر کرده است این جهان بینی مخصوصا جوانان ما خیلی وسیع شده است. فکر میکنم پیشتر که خودم جوان بودم، یکی از سبب‌هایی که بسیار چیزها رو نمی‌فهمیدم یا چیزهایی که به خودم شوق‌آور بود دسترسی پیدا نمی‌کردم، این در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا نکردم به متریال ها با زبان عیناً تاجیکی بود. برای اینکه خودم در دهه کلان شدم و زبان روسی یا که زبان‌های خارجی را اینقدر به سطح عالی نمی‌دانستم و دریافت متریال‌هایی که به خودم لازم بود و لازم که جهان بینی ما رو وسیع کنند نمی‌یافتم. من فکر میکنم جوانی حاضره هم همین است. وقتی شبکه اجتماعی می‌داری یا که اون کانتنتی که سویه‌اش پس است، جوانی ما بسیارتر تماشا میکنن. چقدر که گفته میشود وقتی اگر یک بلاگر یا یک معلم درباره اگر مدل کвадрати یک نوار تیار کند، аудитории اون همگی ماکسیمم بیاد 50 یا 100 نفر تماشا کند. در یوتیوب یا در اینستاگرام فرقش نیست. البته سطح را پایان فرآورد از مدل کвадрати با جدول کره گذشت، البته аудитории اون با 1000 نفر میرسد و نکن سطح را با پایان میزنیم و در این حالت مثلا درباره تنها درباره رقم ها اگر بلاگر صحبت کند، البته аудитории 10,000 100,000 نفر میبیند. این با معنی روی راست قبول میکنه. عموما درباره این فرقیت سطح ها چقدر که سطح پایان باشد аудитория زیاد میشد و جوانان هم از همون با خود یک چی میگیرند. عموما یک چی گرفته نمیتونند. حتی برای من همینش عجیب که ما بچه ها و جوان ها و درجه بزرگایی را داریم که برای ساختن کانتنت خوب که مردم فکرانش دیگر کند و امکانات های را هم فراهم ساختگیند که برای مخصوصا جهان بینی و اندیشرانی جوان ها کمک کند. اما وقتی که خودی جوان نمیخواهد یا چی چیز هست که اونا با قول کلیک نمیکنند با همین چیز که چیزی با معنی ببینند، یک مقصدهای بزرگتر گذارند برای رشد خودشان و ملت. چقدر که وظیفه این وابسته به سطح است. چقدر که سطح مشکلتر یا بلندتر شد، аудитория را همونقدر از دست میدید و با аудитория جوانان چیزی مشکل لازم نیست. چقدر که معنی آدم فشار یا نگروسکا زیاد که شد وقتی تماشای یک فیلم باشد یا یک نوار علمی یا که نوار یک بلاگر و نگروسکاش که زیاد شد، اون چیز رو نمیبینند. نمیخواد معنی اون انسان، خود انسان طبیعت انسان نمیخواد است که نمیخواد زمین رو گذارن. بچه ها سیامکار رفته است. رحمت برای کمکاتون. سیامکار رفته است.
худи табиати инсон намехоҳад ки намехоҳад майна худро азоб диҳад. ҷавонҳо ҳам аз яке аз онҳо бошанд ки майна худро азоб додан ёки нагрузкаи зиёд овардан намехоҳад ва он қадар ҳарчи мехоҳад дофамини худро борои зиёд кардан ҳарчи контентҳои сатҳаш пастро тамошо кунанд ва дар ҳамон сатҳ монда мераванд. чӣ қадар ки ту онро тамошо накунӣ як чӣ нагирӣ, аллакай ки ту сатҳи пастро дидӣ, ту аллакай фикри як чизи бузург эҷод карданро як фикри ояндаро намекунӣ, дар ҳамон сатҳ монда мерӣ, арзишоят дар сатҳи паст мемонанд. Масалан як ҷавони тоҷикӣ оддиро мегирем, дар ҳаёт чӣ мақсади бузург дорад? Ҷавони оддӣ дар оилаи миёна таваллуд шудааст, мехоҳад мактабро хатм кунад, ба донишгоҳ дохил шавад, баъд аз донишгоҳ ба кори хуб дохил шавад, қабул шавад ва баъд аз кори хуб оиладор шаваду бо ҳамин стабилна бо як маром зиндагиро пеш бара давом диҳад. Аз ин зиёд арзишҳо надоранд ҷавони мо. хуб, ба саволи дигар мегзарем. ин ки то ҳол наворҳои пасту фаҷ дорои васеъ бинандагон дорад, мисли мана ту бар инҳоро хеле нороҳат мекунад. Ба фикрат чӣ кор кунем ки ҳамун контентҳои ба маънии мо тарзе фаҳмонда шаванд ки барои зеҳни баъзеҳо душворӣ накунад ва онҳо ҳатман таваҷҷӯҳ кунанд ба ин самту қадам ба қадам боло раванд. Бале, барои ин ман ба дигар блогерне ки контенти сатҳи гуфтугӯи шумо ки паст мегиранд, фаҳшу чӣ мегиранд, ягон эътироз надорам, чӣ недорам. Ҳар кас кори худашро мекунад, мо ягон бо онҳо манъ карда наметавонем, но дар инҷо як чиз аст, эътирози ман ба аудитория ки онҳоро дид, мебинад, дастгирӣ мекунад, лекин дигар контентсозонро дастгирӣ намекунад, яке аз намекунад. мо бошад чикор карда метавонем? Ранги ману шумо ки шумо ҳам контент месозед, ман ҳам контент месозам, муҳтаво эҷод мекунем. Бо як роҳи чиқали гуфтед, бо як роҳи содда ёки дигар намуд ба онҳо фаҳмонида тавонем ки таваҷҷӯҳи онро ҷалб карда тавонад. Масалан, вақте ки бо як прикол ёки бо ягон ҳаҷр дигар блогерон навор сабт мекунанд, мо ҳам метавонем илмро ё дигар чизро бо ҳамин самт дохил шавем. Мо наметавонем аз аввал то охир илмро бо таври ҳаҷр барем. Барои дохил шудану ба аудитория паҳн кардан дар аввал дар ҳамин шакл бояд кунем. чӣ ки ман худам дар яке аз навор чанд вақт пеш ин гуна наворҳоро сар кардам. Бале, худам роли якчанд сайёраҳоро, якчанд объектҳоро бозӣ мекардам ва байни сайёраҳо суҳбатҳо ташкил мекардам. Аслан ин идеи ман нест, аз канали хориҷи худам инро дидам ва дар онҷо дар шакли мультфилм инро нишон додагастам ва ман инро ба худам ҳамчун ба шакли тоҷикӣ гардонидам ва барои мардуми мо, аудиторияи худмо мувофиқат кунонидам. Ва дуюминаш ин ки як чизи ғайриоддӣ ба онҳо нишон диҳем ки пеш аз ин онҳо ин чизро дида набошанд. Масалан, дар наворҳоям боз ман истифода бурдани 3D графикаҳоро истифода бурдам ки аллакай вақте ки як ҷавон мебинад, вақте лентаи инстаграмро мебинад, мебарояд аллакай як чизи ғайриоддӣ аст, диққати ӯро ҷалб карда метавонад ва бо ҳаминро ва то охир ҳамон наворро тамошо мекунад. Пештар ман наворҳо сабт мекардам, танҳо камераро мемондам, гам мезадам ранги лексия. Ин ба ягон ҷон бовар кунед шавқовар нест. Дар донишгоҳ хеле 2 соат лексия дишинонӣ гӯш намекунанд. Чӣ дар инстаграм ки онҳо дофамини осон мекобанд, ба лексияи маро гӯш мекунанд. Яке аз роҳҳо ин ба шакли ғайриоддӣ. ҳамун наворе ки чанд ситора шудӣ кӯмак кард, яъне аллакай ба қавле результат дод? Бале, он результатро дар комментарияҳо дида мумкин ёки ба дайректам онҳое ки менависанд дида мумкин ки менависанд ин чизи нав шуд, масалан мегӯям ба шарофати шумо як чизи навро фаҳмидем ёки ана ин тавр ҳам мешудааст ки блогерӣ кардан, мана ин тавр фаҳмондан ҳам мешудааст ки илмро ки мақсад ба онҳо ҷолиб бошад. ман вақте ки кӯдак будам ва аз он ки наворҳои Юрий Гагарин намедидем, мешидем дирониятҳомон яъне орзу мекардем ки мисли кайҳон парвоз кунем ва баъдан ки мо камтар бузургтар шудем, чӣ мекунем? Инҷа камтар меистем, мешидем полис вақте ки филмҳоро медидем, он чиза яъне қаҳрамони ки филма медидем ва ҳоле омадем, ман самти журналистика омадам ва туам дигар самтат маълум. Аммо замоне ки кӯдак будӣ, чӣ чиз дар дили ту буд ва то инҷо омадан чӣ иваз шуд?
дар ёдам аст чӣ хеле гуфтам пеш аз ин гузарам ман дар деҳа калон шудагӣ ҳастам ва бегаҳҳо дар деҳа қариб ки рӯзҳо барқ намешуд ва мо ҳам бегаҳ не ҳозир дорем шукр ҳоло дорем нисбат ба пештара вақте барқ намешуд дар берун дар назди ҳавлиҳо ҳама ҷамъ мешудан ҳамсояҳо ва мо ҳам онҷо мешудем ҳама суҳбат мекардан байни худ ва мо якам ҳамсоя доштем ва осмонро нигоҳ мекардем ва ситораҳо милт мезаданд ё ягон чӣ хел мегӯянд самолёт ё тайёра мегузашт ё спутникҳо моҳвораҳо мегузашт ҳамон вақт ки хурд будам ман савол медодам ки ин чӣ бошад ба калонҳо савол медодам калонҳо ҷавоб медоданд ки ин ҳамин чиз аст ҳамин чиз аст баъд аз ҳамон давр дар дили ман вуҷуд пайдо шуд ки фаҳмо чизе ки ҳаракат мекунад моҳвора чизе ки ҳаракат карда милт мекунад ин сайёра самолёт ва онҳое ки меистанд ситораву чӣ аз ҳамон чӣ пайдо шуд ки мехостам ҳама чизро донам ки онҳо чӣ хел пайдо шудаанд барои чӣ пайдо шудаанд ё ки кӣ сохтааст чӣ кор мекунанд ҳаҷмашон чӣ хел аст чӣ намуд доранд аз ҳамон давр шавқ пайдо шудааст ва аз ҳамон давр ба ин чиз дар ҳамин самт рафтам яъне ки ҳамин чизро мекофтам наворҳоро медидам ба зубони хориҷӣ бошам ҳам фаҳмам ҳам нафаҳмам тамошо мекардам дар телевизор ин гуна наворҳоро медидам ва баъд аз он вақте ки аллакай син солому ки рафт аллакай мегӯянд ин орзуҳое ки ту дорӣ мегӯям дар кӯдакият мон тамом даркун ту калон шудӣ як чизое ки ҷиддӣ бояд машғул шавӣ мегуфтанд ва дар аввал хоста будам чӣ шавам архитектор меъмор барое ки расмҳоро хеле хуб мекашидам ва шавқам доштам меъмор шуда мехостам лекин баъд аз он гуфтам дар тоҷикистон чӣ хел аст меъмор шудан барое ки ба ҳар ҳол дар деҳа калон шудаем намедонистем ки ин гуна чӣ гуна имкониятҳо дар шаҳр ҳаст мегуфтанд дар тоҷикистон меъмор шудан чӣ хел аст баъд хонагиҳо мехостанд ба дигар самт равам ба самти духтурию юристӣ барое ки нисбат ба тоҷикистон обрӯи калон дорад баъд аз он гирифтам ба муҳандисӣ ҳам шавқа доштам ба як чи ихтироъ кардам як симҳоро пайваст кардам батареяҳоро пайваст карда муҳандисӣ баъд гирифтам ба донишгоҳи техникии осимӣ супурдам ҳамчун муҳандис энергетик инҷоро буд кардам лекин дар даври буд кардам чӣ хеле шуд ҳамон орзуи кӯдакиам ҳамон орзуе ки донистани ҳамин сиру асрори коинот сиру асрори олам табиат боз пайдо шуд дар даври донишҷӯиям ва фаҳмидам ки ман ягон вақт муҳандис энергетик шуда наметавонам ва ин кори ман нест ва баъд аз он ҳоло баъди хатми бакалавриат ба магистратура супурдам ва ҳоло дар ҳамин самт хонда истодам аҷиб аст ки барои чӣ вақте ки аллакай як навраз як ҷавон дурустараш ба синни соле мерасад ки бояд аллакай маълум кунад ки ба донишгоҳ бояд кадом ихтисоса интихоб кунад аввалтар аз ҳама аз тарафи наздикош бисёртар 3 ё 4 ихтисос пешниҳод мешавад ки яъне ҳамин самт интихоб кун ё ки маҳдуд мекунад не ин кас намешавад барои мисол ҳунармандӣ неву мегӯянд ки духтур ба мисоли ки худат гуфтӣ барои чӣ ба дигар афзалиятҳо ба дигар касбҳо афзалият наметиҳанд ва хости ҳамон фарзандашон намепурсанд ки бачам ту чӣ ният дорӣ худат дар дили худат чӣ аст ки барое ки пагоҳ ту аз ҳамон ихтисосат нон мехӯрӣ ва мову оилата таъмин мекунӣ як чиз аст ки падару модарони мо ҳеҷ вақт ба мо бадиро намехоҳанд албатта мехоҳанд ҳаёти мо хуб бошад дар серуи пурӣ зиндагӣ кунем ягон мушкилеро набинем барое ки худошон мушкилеро дидагӣ ҳастанд дар замонҳои пештар мушкилиҳоро дида ҳастанд ва мехоҳанд мо ҳам мушкилиро набинем ва барои ҳамин он соҳаҳоеро ба мо таклиф мекунанд ки дар он нисбатан дар тоҷикистон дар ҷомеаи мо нихтараш обрӯи баланд дорад ва музди меҳнатӣ нисбатан хубтару ва зиндагии ту бо ҳамон касб бо як маром меравад масалан пастию баландӣ надорад метавонӣ ту оҳиста як маром кутирӣ метавонӣ ҳатто боло равӣ лекин он гуна касбҳое ки чӣ хел мегӯянд таваккалӣ ҳаст риск ҳаст ту ҳатто аз боло наравӣ поён фаромда рафт намумкин аст онҳоро таклиф дода наметавонӣ лекин як чиз маро бисёр ба савол мемонад савол ба майни ман меояд ки лекин ҷавобаш намедам дар синни 17-18 солаги ҷавон вақте ки ба худ касб интихоб мекунад
اون جهان انتخاب کردن نمیتواند. حالا یگان جهان بینی یا یگان تفکری ندارد که به خود یک چیز معین را انیق کرده تواند. من مثلا من حالا 23 سال شدم، لیکن تا حال با خودم سوال میگذارم که با همین چیز در حقیقت پرویز تا آخر عمر رفته مشغول شدنی هستی یا نه؟ برای که وقتی که تو در سن 18 سالگی کسب رو انتخاب میکنی تو مجبوری تا آخر عمر با همون کسب رو همون کار رو تو اجرا کنی. لیکن نه، برای کاری که تو انتخاب میکنی، وقتی کاری تو انتخاب میکنی با همون تو باید بخشیده شوی و تا آخر حیات با همون کار مشغول شوی که کار دل و نیت تو باشد. وقتی که جوان حالا نمیدن، حالا خودش کی هست نمیدن. مثلا من خودم 23 ساله، من وقتی به من سوال میکنن تو کی هستی، بله من گفتم میتونم پرویز رازیقل بلاگر هستم، گفتم میتونم، لیکن این من نیستم. این یک صفتی من است یا یک کاری من است. لیکن من عین من خودم کی هستم، خودی پرویز کی است، من جواب دادن نمیتونم. همون برای این جوان 18 ساله هم حالا نمیدونن این چیز رو. چگونه این رو پیشگیری کردم؟ نمیدونم یا که خودی نسل جوانی که حالا کلان شده ایستادن، نسل آینده خود رو با همین روحیه تربیت کنن که از خودی اونها علاقه فهمند که در آینده باید چیکار مشغول شن. و یک سوال به این وقتی به خود ما یک سوال رو میدیم به این جواب داده میتواند. به فکرم شما هم شنیدگی هستید، وقتی میگویند اگر به شما مبلغ ندهند با کدام کار شما کار کردن راضی میشید تا آخر عمرتان. اگر که به شما مبلغ ندهند هم، لیکن شما همون کار رو کردن راضی هستید. وقتی به همین سوال تو علاقه جواب داده توانستی، علاقه معلوم میشه که عیناً دلی تو مقصد تو چی هست، در چی کار کردن میخوای. تو میتونی که تمامی هستی همون کسب. بله، وقتی که از به تو گران تو ژورنالیست هستی، بله اناتون به تو سوال تا آخر حیاتت به تو مبلغ از ژورنالیستی مبلغ به دست نمیاری، لیکن راضی هستی که به ژورنالیستی کنی. وقتی اگر در اون سوال ها در فکر غلطید، علاقه معلوم میشد که شاید ژورنالیست هم باشد. بله به هم برای خوردن، برای اویله رو پیش بردن این چیز لازم است، لیکن مبلغ لازم است، لیکن به این سوال هم جواب دادم. مثلا من ساحه استرونومی در این ساحه حالا کار نمیکنم، ساحه انرژتیک رو بود کردم، مهندسی رو بود کردم، در این ساحه کار نمیکنم، لیکن در دیگر ساحه من تماما در ساحه اکولوژی کار کرده ایستادم. در این ساحه کار کردم این تنها برای زندگی من است، برای زندگیم رو پیش بردم. برای کاری که برای خودم معقول است، علاقه من به مبلغ این کار کردم. مثلا نوار ثبت کنی به من معقول است، نوار ثبت کردن، درباره علم نقل کردن، جوانان رو یک شوق آوردن، این چیز برای خودم معقول است. برای همین به من کس مبلغ ندهد هم من این چیز رو دوام میدم. با همین فیلم تماشا میکنی؟ بله. اهمیت میدی که بعضی فیلم ها بعد مدتی چنده به حقیقت تبدیل می‌یابند و مثال هم هرچند آوردن شرط نیست، اما برای مثال کووید 19 که فیلمش حدود 1 سال یا 2 سال پیش برآمده بود و بعد کووید 19 پیدا شد، یعنی به همین مانند باور داری که انسانیت بعد چندین سالها سیاره نوی را پیدا میکند که اونجا به مثل زمین زندگی هست و اگر که پیدا کرد اونجا کیها را میبرند؟ من به شما یک خبری ندارم. بعد چندین سال هونه علاقه این سیاره موجود هست. علاقه این گونه سیاره خیلی بسیار است. مثلا میگیم بغیر از سیستم ما 8 تا سیاره باشد، دیگر 5000 زیادش 5500 تا اگزو سیاره یافته هستند در دیگر اطراف دیگر ستاره ها و در بین آنها 5% آن به زمین مانند است و به شمار آنها تحقیق کرده هستند شرایط زمین را دارد، لیکن ما نمی‌دانیم در آنجا حال حیات وقتی که شرایط زمین را دارد، البته معلوم است که یگان شکلی حیات موجود داشته باشد، لیکن نمی‌دانیم که الان چی نمودی شکلی حیات موجود است. مثلا حیات باکتریایی است، حیات بیولوژی است، که حیات بخیردانه رنگی انسانیت البته موجود است. اکنون پرابلمی اصلی در این است که با آنها رفتن مسافه دور، در مسافه خیلی دور جایگیر هستند که صدها هزار سال‌های روشنی تا اونجا پرواز کنیم و اگر که تصور کردیم اینش را در آینده انسانیت یک دستگاه پیدا کرد که با اون سیارها پرواز کرده تواند، کی را بردنش ممکن است؟ البته به یگان بحث مناظره، البته آدمانی که قدرتمند هستند، در دست چی دارند؟ قدرت، власть میگن، власть دارند، آنها را میبرند و دومیش این که مهندسان و
олимону одамое ки дар вақте мо сайёра рафтан ҳамон ҷоро ба ҳаёти инсонҳо бояд мувофиқ кунанд, омӯзанд чӣ хатарҳо дорад, чӣ дар оянда бояд чӣ кор карда шавад, чӣ нозукиҳо дорад, ҳамон одаморо мебаранд. Фикри ман ин. Барои ки дар филмҳо ҳам чунин аст. Вақте дигар сайёра рафтаим бошанд, аввалин дараҷа одамои дар даст қудратмандро ва одамоне ки инженеру муҳандису доктору олимонро мебаранд барои таҳқиқи он ҷо. ҳатто агар авида бошӣ, баъзе ҳамон филмҳода ишора шудагааст ки мардуми табақаи оддитарро ҳам мебаранд. Яъне اون بای‌ها نمیرن که خودشون کار کنند به قوله. اما بگذاریم با کارهای خودت که اکسکورسیا میگذرانی و وقتی که همین گونه اکسکورسیا ها را میگذرانی در بین مردم جوانا و اون که هر روز در همون اکسکورسیا میبینی یک شولچه میبینی که اونو در دلشان پیدا می شود، امید در دل اونا پیدا می شود که همین سمت دنبالگیری کنند. وقتی اکسکورسیا میگذاریم در آدمی سیم سالشان گوناگون میاد، هم خورده کلان هم کودکان. نو شما سوال جوانان، aynen جوانان که رنگی مانند ما جوانان یا از ما خودتر میبینند، من بله در حیرت مانند یک چیزی نو رو میبینند. میگن آفرین، لیکن باوری ندارم که اینا جوانی که اوج سن سالشون از 18 گذشته 15 16 سال هستند و نه کاریرشون سر شده است، تحصیلشون سر میشود. فکر نمیکنم که آنها میخوان در همین سمت روند. لیکن کودکان مثلا با پدر و مادرشون میگن کودکان مثلا 10 سال 12 سال 9 سال 8 سال کودکان میگن در آنها امید هست. وقتی که آنها من اموسیه که وقتی آنها یکم بار با تلسکوپ نگاه میکنند اموسیه که نشون میدن من یک جهان کیفیت میگیرم. البته معلوم میشد که همین کودک همین چیز رو دید در دلش البته با مانند من چقدر خودم بودم یک چیز پیدا شد و شاید همین کودک در آینده در همین سمت رود. به این چیز احتمالیت کلان است و این چیز رو من در شهرهای زیر نوارها هم میبینم. وقتی پدر و مادرشون مینویسن آدمانی کلان سال مینویسن که با شرفتی نوارهای شما کودکان من به همین سمت شوق پیدا کردند. نوارهای شما رو میبینن اصلا کودکان میدیدن نوارهای ما رو گفتن شوق پیدا کردند با شرط شما شاید همین گفتن یگان عالمی بزرگ شد در همین سمت رو مقصد البته پدر و مادر آنها وقتی اگر کودکانشان همین سمت رو انتخاب کرده شوند سمت علم رو استرونومی رو کیهان رو انتخاب کردن البته معلوم که پدر و مادرشان زینه برن البته دیدن این چیز با پدر و مادر آنها یکم درجه پلیسیکال است دستاوردی مناسب فکر من بله برای که زید نمیبرند البته میفهمند که این چیز آینده دارد. جای گفتی که مقصد پرواز کردن با کیهان نداری؟ این از ترس است یا چیز دیگر؟ اینجا سوال پیدا میشود با کدام مقصد من پرواز کردنیم؟ اگر تنها برای سیاحت باشد نه البته میخواهم پرواز کردن هر یک انسان با فکر میخواد من نمیدونم که یگانه دوران نمیشناسم که با کیهان پرواز کردن نخواسته باشد من هم میخوام لیکن در نزد خود مقصدی در آینده مقصد گذاشته نیستم که عیناً من برای پرواز کردن با کیهان در همون سمت روم من اون رو تحقیق کردن رو میخواهم در همون سمت یک چیزی نو رو کشف کردن رو دیدن رو میخوام لیکن نیخترش حرکت کردن رو انرژیم رو برای پرواز کردن صرف کردن نیستم معنای گفتی من همین بود البته یک سیاره را بالا میخوام کنم پرویز نه یک چیز نه شاید نه عیناً من انرژیم رو در آینده برای پرواز کردن صرف کردن نیستم لیکن اگر امکانیت باشد و امکانیت پیدا شد البته پرواز میکنم برای چی نه